Maloi lau mali a ho e ki mo le tonga ko tonga pe. Fia ki taritali le ki mo tonu ki mo u ngongo mo le te o tonga uloa ki mo i waka ma fo ki televisione tonga ki he hoani. Wakai ki ngai tala no ala lahi oi aho. Ia e whakafofua pule lahi poto ngai tanak paanga humai me kastomu. E topu pe sete e wante smali nima hito unga wha ekonomika e whanua e ko hoko abe tau whakapaanga i tauni ki he kaha u. Neongon e holo ake pe seti e wante smali fituro to ngai taimi whengataa. Fotu e tongani e wawhingai aki whatipa me tika me otmoto maso lohi ke kōsi. Pe amanaki ke hofi e tama prini skala ni tupo to alu kahalala e whale fo kono soni whamafula lea tonga a pungi pongi. Pe he kena whakaola o e mea ngau e whatukanga toka mua ke whatamaki whanatula e hoko. Ko e wakailewa eni ki he whaikiki. Neongan e wheau mai a tongani mo whaingata alahi ma whola whamamani lahi e COVID tahi wapea o ki he pāe mo ngā whihunga tonga o ngā paisa anuali. Mo ea o mai ki ho tau kau a whanua e COVID tahi wa. Kāna ke i lama pehe potu ngai tanak pa ngā humai mo kastomo tāna ke tuku hao me he kakai e whanua pehe ke he tūte e ngā hiuta. Alice Tupo mo i whaikiki. I he whakamatala pule lahi e potu ngāwe ke le me te wahi lolotonga e polokalama le tio me televisione e potu ngāwe tanak pa ngā humai mo kastomo. Nā ne pehea e o kumahino pe e wesia ai tu unga wha ekonomika e whanua, lolotonga e teim whaingata ako e ni. Me ngai whataputapu, tau te whito eni ke ngai sektoa lalahi o kau ki ai taki mamata. I he tau whakapaanga na e toki osi, na holo ake e peseti e ua te smale fitu. Tupu me e ngai whataputapu, mo e hoko me ngai whatamak whainatula, o wesia i ato ngani. Pea mahino pena i kaitue i ai, hafolau ewa mai ki tongani i he waha taimi ko ia, nei tāpu nei e kau a whanua, he koe paangalahi taha ia o whātānaki me sektoa ko ini, pia pehe ke lahi ngai bisnisi nei pau ke tāpu ni. O kutau kei whanonga ia atu pe eni i he tuunga whakeaki i he ekonomika e whanua, ai nei whamala ala kai puli lahi potu ngā wekele me te wahi ki ngai makatu unga, o kune pehe ai e wāwea hiki hake ki o lunga tuunga wha ekonomika e whanua, i he tau whapanga ko eni ki he kaha o. Ura ki be, ko hui ko lahi ko ene langa whakaake ki he wha ekonomika e whanua, ala hai pita ngai pāna tokoni kwa umei muri, me ngai tokoni ke heke. E lawa ai ke mahua te pāna koea, ke ngai sektoa ke o e whanua, ke langa whaka ekonomika ko ene, whakaake ko ene. Petene o mai ai e maunga au e ke tola, pa ngahi mea pehe. Ka ngahi rei whaka ekonomika ai. Kono ua pe, ko hika he amana koni ke hanga atu ke whakaawa tau pōta, e toi lahi ange ai kau whrau ewa e whoa mātongani. Pe koe mea pe iku ki ai, e lahi apite se ni ti mei muri, e lava mai mai kau whrau ewa o tōku maki tongani. Ia e tupu ki ene tuku ke kahau. Pe tau lotu pe mo amanak lirei e hoko tupu koe ni ke tokoni, ke tunga whaingataa koe au whakakea ke mea whanua. O ku mahino pe fo ke tu uta mai fofua waka meili ki tongani i he hire tāpune o tau kau a whanua, ka hui kai COVID tahiwa i he aho tolu o katopa. Pea kutui e pule lahi potu ngai tanak panga humai me kastomu e fo ke tu unga wha ekonomika e whanua ki hanga mahini i he tau fo o pe koe tau hoko mai. Ka te tong koloa, ulawe ahe holo he mitia mga mea pe, o pehe, o kutoe tuku hau i he pule anga ai lolo, ko kiki e mua, i he taim whaingataa koe ni. Ka kuloto o peke o ate a takai to tono e mea koe ni, ke ue taki hala i mua e kakai. Ura ki, o ki holo e lolo he taimini. Ko ha uinga o ki holo ai, uinga e ua mate pe. Ura ki, ko e wene ki holo pe te tonge lolo i mamani. Hono ua, o wene ki aluhake panga tonga ke ki malohi. Ka panda holo e koe ni ka te tōlala mo panga tonga, ke nofo maupe e te tonge lolo he ata. Ka koe mea koe e pure anga na e whai, ke mea e hoi ki me kakai whanua. Ka talu hiki tōko na lolo, mono hanga e pure anga to tongi whakafoki. A senite wanoa i he rita ko toa be, pe koe ui ko ke subsidy. Ka pauna i kai senite wanoa koe ni, te nai fuma mafa au pita lolo. Nane te pehe o whai pehono wakai i he waapure whiunga, pe e toi hoko atu ano to e senite wanoa i he tokoni e pure anga i he totong lolo, i he ahotaha fitu o okatopa.
Pe I hoko atu pe ai whanua I hono ha amo e whatongia ma ai whanua I hono tānaki ai tuku hau. Mai o ngonga le tio me televisione tonga, ko Ausnolita tu I vai. Na e uke he egi pale mia hua kawa mi liku ro tonga whakataha no whitu e kautahe ngai puri anga whakataha. Ke whai lewa hanga ue whawawawe ke lawa I kunai a ke ngahi we sia wha ekonomika kotoa pe. Ka wai we sia wha paanga ke palopale ma wha sosiale tupu me COVID-19 wa. Ko e tuunga malu mo e mo ilele ke ai o seni. Pe he ke whiririwa ke ea pe he ke ngahi ngā ue ke whai ke tu uloa e ngahi mao ngai wi whai na tula me ngahi kawe ngā ke he pe. Nā neo ki whuki heni mo e mao ke whai hanga aue gana whalele I whita aki ko iagu hoko I Ukraine. He neo ngai ma mao ato ngani me te whita aki ai ngo whanuani. Ka koe ngahi we sia ku tupu mi heni o kua ngoia ki tonga. I e mahino ku taulo fu e ka kai o whanua mo e whaingata ai hiki koe maa alunga nge te tongi koloa lolo. Ka o kei e koloa me toko ni me ngahi koloa ke he pe. Nā ne me a kua o te eke ke au sia e to ngani hatu unga kua o kei hiki he te tongi koloa. Hange koe kua hoko tupu me whita aki I Ukraine. Ne te mea hene hoa kawa me liku, kua tupulaki ngai whengata a mwe sia me COVID-19 wa, pe heke ngai mahaki whamamanlahi o ku hoko, pe mwe whakaamu, ke puke e he ngai tuku I kolo whawahapule a ngai na tuku pāpe palo mesi eni, ne whai ke ngai whanua tūla vengo fua ta te whito en ke ngai whanua I ki kilangalanga hake. Rotonga nina e toi mea hene au kawa me liku, whiko aku me palapalema ne hoko ya atani ma sānuali I to ngani aiana ne mea, hei kei be ngalo ia I he tonga kotoa pe. Ke taha eni I he whatamaki ne lahi au pito, pea na e whawhio hanaki a he ka whatotolo eni ihi a he palapalema ko ini ne hoko ki hawe sia tupu mea iwi wha atomi. Nā ne mea ne hoko ai hake koe pea kulake ne wesi ai ai tu unga whaekonomika to ngani, pea ne whakau hae ngai motu eni ihi o whi mao ai ki nga whutukutuku ke ngai whanua pe motu kau ngā api eni. Nā ne mea heni e ne tuku pā ke whasisi e ngai whatamaki me wesi au ku hoko, tupu me ngai whatamaki whainatula a ke whenga ki toi wharalaka iangi, ai ngahi ngāue ki na whalahi o ngahi ngāue ma teu teu ki whatamaki ke lava o matatari aki ka hoko mai he whatamaki I he kahau. Ne te mea whoki a hua kawa me liku e whakatahani, e ne whamamawha ia ia ku kaua to ngani ngai whanua I mamani o ku maalunga I ai mahaki kai ke pipihipe NCDs, ai koe peseti waru noa I matei to ngani o ku tupuia me heni o kaukai mahaki kan sā koe fusisi nomu I ngahi mahaki ke he pe. E ne pehe ke tahaya I he tau mua ngāwe ai pule anga tonga, koe whenga ke ea o ki he tau noa toru noa kua holo ai mate me mahaki ni ke wahe tolu pe e taha. Neongo e ni kana ane mea, o ku kei hoko pe ngai nunu a kovia o I whiririwaki o e ea, koe e palopalema to o ki mua o ku hoko I tongani mo ngai whanua Pasifiki. Nani mea hene o ku whika tolo a tongani e ngai whanua I mamani o ku tuula vengo fua au pito ke whiririwaki o ea, pea kue sia lahi mea e whanua, pe heke kerekele koe mau anga vai me malu whamea tokoni a tongani, pe heke o tau tuunga mo ilelei me ngai ta whaaki ke he pe. I ne pehene e uki ai e hokama me liku ke hoko ai ngahi ka venga koe ni, ko haka venga tu uki mua pe koe ka venga tu umauia I he asenita o ko sirio ki e hao mo e malu I whatahani, o kau kei ai ake maalunga e tahi moha ngai ka venga pe o ku hoko o we si ai e malu mo e hao e mo uia ka kai e whanua. Kei ke hene mea whoki I whatahani, pe mo e eki minista ki muli whikita mo loa o te ka manu. O kua manake ke hofi I he tamapiri ni skalau ni tupo uto au lukalala ai whale fo e komisoni whamafulali atonga I whasmo iafi a pongpongi. Ko e o wau ko e ni e whakaolai pe ka kato o e programa ngāwe e pule anga tonga me pule anga siapani ki e ngahi mea ngāwe ku ngāwe aki ki e whatokanga tonga mua I ha hoko ha whatamaki whanatula tau te whito ini ki hapi au kula. Ko e programa ngāwe ni ku iloa yung News Project o ku kau ki heni no langa e he pule anga siapani ai whale komisoni whamafulali atonga mohono whotu kei ngahi nau le tio whakatame ngahi mea ngāwe ki e whatokanga pia kula ka wai hana whotu o e po entena fo o e radio AM whataha ini mo transmita ki popua. I ene pehe te ngolele yangi ai whamawhula lea ai radio AM ki o tutonga tau te whito eni ke tūkui motu o a au ke ongo niwa. O ku whawhawhua ki lau miliona no mau I ngā whapaanga. Ai koe o wau koe ni e whamawhula hanga tonu atuia I he radio tonga, kau mā televiso ne mo ngalo pe I he taimi yofi ki e hongo fulu pongpongi a pongpongi.
Na e whaki antu e kalapu Laione pe Lions Club Mino Sila i he mahinani ngai tanke vai ke ngai motu newe sia lahi i haapai hiri ang whai waha ko i Sanuali. Ko e whaamuke to koni ki mauanga vai inu ko e whanawa ko hiri ang ang whatamaki Sanuali pe heke heke i whatukangalala a ko i a kitongani. Ko e tokoni ko ni una whingai a ke mo society ko skula tonga i ona whaki antu ngai tanke vai ko i ni ki ngai apia ko lau tohi pule anga i no muka whanoi mo tungua. I kei ngā taiga ku te tokoni mai heni me ngai kalapu ke he pē Laione i Mamani o ka wai kalapu whawahapule anga i Laione i Chicago i he tamua peke tokoni e ngai apianko lau tohi pule anga ko tonga pe i tongani a e newesia e nā mauanga vai inu me whatamaki na e hoko pe he whoki ki he whaakiake mo e teu ko i a tongani ki a whahaita o lala a. O ku whawawhoke pa anga ni mamano i tokoni kuni o taki tanke lita e ni mawhia ngai lautoi pule anga i ngai motu koe ni pehe ki he whaatali. Koe lautoi pule anga i no mukane tanke ia e wha tolu ki tungua pe aua lewa i lautoi pule anga i whanoi. Koe whaamu e kalapuni ke mao he whanau hawai o ku malu mo maaro tonga i taimi ako mo tokoni ki he nau tuunga mo oilelei. Kei ke he kuke ko hoka tupe ngawe e kalapuni hana tokoni ai ngai motu i haapai newe sia me he pā koe mo o ngā whi mo i hake pia kula i kamata anga o e taoni. Ko e ka winga maho inga ai hao mo i malu he taimi ku te ngawe ake i interneti o tau te whito eni ki taimi o ku ngawe aki halai e ka kai e whanua ai mitia wha sosiale. Ko no tu whaki whamatala hala mo tai mo oni whao pēsi loi mo whamamahi pe he kanu pao si e to tono i ka kai o ku nau ngai aki ka e mitia wha sosiale. Ko tuku pae kau taha tau taha ko Tonga Women in ICT pe ko kau taha kulupu wha kompiuta e ka kai whiwhine tonga ke nau ngā unu whalahi ngā hi polokalama whakailo ke kai o whanua ai maho inga ko iai ngā hi kawingani vai whanua tu pola mo i whakaiki. Ko e nau tuku pā eni ni nau whamu oni ai mo i pule lahi o i meiteki Paula Mao ai au whamalmalu ai ngā he ngā oe peheni ki hale a pau whimahino aki mo i kulupu ngā e wha kompiuta ka kai whiwhine a tonga o whaataki nau tolu ki nau whahoka e ngā oe whalahi ilo ki ka kai e whanua e mahu inga o i ka vingani. I he whamatala e Palestini e kau taha koe ni selo ka wakana ne pehe ai ni whangatangata peho nau mawhai malawa ki ona whahoka e ngā oe pehe ke hini whamalmalo e ngā oe ko ia he wa ngā oe he pule a ngā au i he mei te kiki hono toka ngai kina ai ngā oe pehe ni. Pehe ka waka koe whainga mare koe ni malawa i ke nau poupou ki ngā oe ko ia a ki nau whahoka e ngai polokalama tonu o whakailo e mahu inga o i ka vingani. Ko e polokalama o tonu koe ni whahoko ia ma ai tūku i kolo pehe ke tau tupu mo e whana wako i he ngahi ako anga. Kai ke he koe kautaha i kai whapule anga whoki e Tonga Women in ICT ni whotu ia ki ono whalakalaka i e whanau mo i ka kai whiwhine i hono ngai aki o i kompiuta. Mai ngonga le te omu televison tonga ko au wahi whanua tō pola. Pea i he hoko atu e mea e eki pale mea hoa kawa me liko me eki minista ki muri whikita mo i lau to i ka manu ki whakataha lahi i uena. Pea koe kau tae ni ki he ngahi pule anga whakataha taha kuna mau whainga maali e. Ke whahoko e ngahi whakataha whatipra me tika me ngahi pule anga muli. Ne kau i ngahi whakataha koe ni hono whotu e wā whingai aki whatipra me tika tongani me otumotu ma solo. Koe taha pe ia ho tau whanua kau ngā api e Pasifiki me ngahi otumotu i ki o Pasifiki. Ko e whamooni e nia hokawa me liku mo i Palestini o motu masolo David Kapua i hui kei kōsi ke kamata e wāwhingai aki o e ngofunua. Ko e motu masolo whoki ko e whatatau ki he statistika ho nau pule anga he wanoa o i he toko no mano pe ho nau toko lahi. Ke heu kei pe me ngai whanua ke he ni whakahoko ai ngai whaatā mo e ki minista ki muri a tonga ni o hange ko i tari me ngai kupu whikau aki ke pe. Mo pe tau maha vai tutoi wakainge pe heni ki he ngahi ulu i o ngongo. Ia e whaafofunga pule lahi o potu ngai tanak panga humai mo kastomu e iei e tupu peset e wates mali nima e tuunga whaekonomika e whanua i hoko atu o i tau whapaanga o i tau ni ki he kaha u neongana e holo ake peset e wates mali whituro to ngai taimi whengataa. Fotu e tongani e wāwhingai aki whatiru me tika me otumotu masolo hiwi ke kōsi. Pe amanaki e hofi e tamapiri ni skalau ni tupo to aluka lala ai whale fo e komsoni whamafulala lea to ngā pungipongi. Pe hikana whaola o i mea ngā ue whatoka ngā toka mua ki a whatamaki whanatula e hoko. Ko e ka kātai pea e ngahe ngongo i he lea whatonga mo i leo tonga o laki mo i wā ki hauani o ge whakaamu ne a utaki kotoa pea ngahe o ngoni ki roto whāli kotoa pea. Whamalo tu kitau kei whiau mai, ka mongi au.